Kublai pi baro shakatup Khuborjylla ka donbosco media network. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong. Ujor ka aham ba penlong ketem yadi kiat haskul rangsa kona. Yo provincial bathamai ki sister solution. Mi perthai ka driving school ba Ningkong ha Southwest Khasi Hills district. Ban tang kibadai hok kinyo jakade madan ong uba pol lingdo tomantang ne phai shiki khubor kiba khambania kinoyalam kaseng achik holistic awakening movement aham Southwest Garo Hills ampati kiladawa na ka deputy commissioner ban penlong ka jing tokit halor ka kenrum kenram kabalami na ka interview nong hikai school harang sakona deficit secondary school kila udru shiki bor sanchar district baka jurbaha ka jing di kiat ha atat jong kani ka school hakashithi ujor halor ka jing penlong ya ka interview nong hikai kila ong baka jing penyat kamlong satya kat kum ki kendon balabo ha ka advertisement bala penbena da ka president but secretary ka managing committee ka kendon bakong san kalong bantung da ki briu na kani ka jaka kat bala jit penban da ki briu ki banabar la ujoru baha kani ka school u president secretary headmaster bat ki officer na office district school education office kila muja ka di ka bam hadin baladap penlong ya ka interview ha kani ka school kani ka jingle kala penhiar kerdan ya ka akor ka burom jong kani ka school kinong yalam kani ka seng kila kuntu ya ka DC Southwest Garo Hills ban tokit benya ya kini ki jingja ha kani ka school bat banle kat kum ki kendon a nya ki tu ki badon kti ha kini ki kam gisepo rangsagono deficit secondary school ni majority SMC aro sungni manderang ni complain ko matso hawam ni complain jana pani kita jekon bri tarik interview asam bri marso wa transparency ongja un baksana ba interview matso tari NEHU ni represent ka ba school ni secretary president aro headmaster tekkabar ngani rang ko ba school ko nga ang mo ko agana ta sing ba result ko ni na diba jen salo chat tarik result ko out ka ha unon rangsagono secondary school ni chel bege pa jian daluri ni wachim ko sa result bisongala select na doata ndiba wamani advertisement ko net kensim ode advertisement jana pani kita te first preference locality ko nachim wamang thangni advertisement ko fi wamang pen ko select ha yani bidungo singa nagen na matso tangna matnode namaya jupanging ha ni singa sanchi ani basang satai wamang singa complaint letter ko abathai ha wani giseba singa riang ba jaw DC ko singa approach kan baksa tharaki yang ko inquiry ka yon china aro option da ken DSO jian thurani in charge pong yachim aro joint director pong yachim u ko ba singa singni letter ko nan baksa yang ko I obos tarang ko ni roket harage kam bakchina singa letter ko na ha ndiba dalo na kangkang ba mahamang ba o konsam department ni singna positive response rang rungja tauna kangkang ga chpidone mai manchong ka Reverend Sister Rosa Pengrop jong ka Immaculate Heart of Mary Shillong province kala shimti ya ka lengkor provincial bathamai na kikti jong ka Reverend Sister Elizabeth George kabalakut no kisnem tre kam jong ka Haka khatlai tarik Nailar ka Reverend Sister Celine Jacob General Visiting Counselor jong ka Seng Sister Selection kala puli ya ka hukum jong ka Kledo Superior General Reverend Sister Kiara Kadzula balajid ya ka Reverend Sister Rosa Pengrop pan shimti ya ka lengkor provincial bathamai jong ka Immaculate Heart of Mary Shillong province hadin kani kala Khubor ya ka Reverend Sister Rosa Pengrop kum ka provincial bathamai Kadba ka Reverend Sister Elizabeth George kala IT hakikti jong ka Sister Rosa ya umombati ba meding kum kadak jong ka jinghyar pateng ka bor ka iktiar na ka way ka nongyalam sya ka waypan. Umos Reverend Archbishop Victor Lingdo Sad ka Jylla niam ba Shillong ulapan menta ya ka mas bakhut rengkat shipongud ki waypat ki Lingdo ban pen phieng ya kani ka sngi IT shimti ya ka lengkor provincial hapdeng kini ki sister. Andala dep ki jingle niam lapan bur saraki program lekmen lek burom ya ka provincial bathamai ha auxilium convent nong thamai
degree of nomination. The undersigned Superior General of the Institute of the Daughters of Mary and of Christians, with a consensus of her council, according to the norms of Article 134 of the Constitutions of the Institute, nominates Sister Pedro Rosa, Superior of the Province, Immaculate Heart of Mary, Shillong, India, for the 6-year period 2024 to 2030. To her, therefore, is entrusted the guidance and animation of the provincial community in the spirit of Saint John Bosco and Saint Maria Dominica Mazzarello, to strengthen its ability to respond to the expectations of the Church in the evangelization of young people. FMA Constitutions, Article 144. May Mary help of Christians be her. This appointment will come into effect on August 13, 2024. Rome, 24 April 2024. The Superior General, Sister Chiara Cazzuola. The Secretary General, Sister Maria Luisa Nicastro. Hakak hatlai tarik Nailar, lapli padba yaka shooting driving school Baningkong ha Southwest Khasi Hills ban hikai nyak kali yaki beriu kani kathan. Yaka shooting driving school lapli da uba ai laurnyang MCS BDO kamau kerwat CNRD baladon lang uba W Makdo District Transport Officer kani ka district. Lakmi lenti da kajingdon kani ka school hikai nyak kali kanyarap eki Samla kenthei bat sendrang kibakwa bat angnut nyak kali kin yo kijing hikai bapura na kani ka shlem badang mi ningkong ha kani ka jaka. Kiri orang ba ki baladon ha kani ka snipli kilong uba F Karaswai Menteri Shnong Nonglang bat uba J Nongbet Sub Inspector mau kerwat Police Station ki bala ai kijing kren kerku kerdo yaki try bat kinong hikai kani ka driving school. Nia yang di distrik jungi kenang bukan lo jeng to ya baru. Dinai baru sekata mundur bukan approach ke department di jungi bang Jylla penerapan beli ini driving school. Tak ada wa I batai I balong I perlok ila one approach nga ba ito ba beli driving school ba I nakali yang department ila le ikotan kami. Ikani Khubor ngamdon I ikintian berjong man keren ngering por dan rei nakaleng jong I department iskwa on pusngo ba jingdon jong driving school kalong jung to ay bakraw ya kun Samla kam taman le ko malo I we na ginong keren ba kalong gala ban pli kam ka jam kam taman ta ko kam de kam dei tangkat taru rei menta kumsong no bun kilong yen ki beladon la jong jong kali ikan khairu kila kwa benangnya kali ikun Samla ki babun kila kwa benangnya kali de dak jingdon jo bening driving school kala yarap sibun ba ikin enroll kani driving school ba driving school kan ai bun ki jing ikai na du ki traffic sign
ngadu ki an ki kanun we dai kumdo banya kali ti ke jingdon jing driving school kan erap subun ti nga karpa di baro ba chimi ni kabu ban enroll e pi ga jingdon jing driving school but ke jingi kai ga ba driving school kan ai kalong khamtam kumnu bangin nya ai kali ha ga jing snga kumnu bangin nya ai kali ha jing snga ti kibun gi bang driving school kala ban ai ngira nata aka driving school kin hikai kumdu ba student la de nongsha ai kai dan confidence bannya ai kali pi la da pinya ai kali da kecing tieng kemudian kan ora ai kecing accident kan ora ini kita indre aka driving school kita gi baru hai la don kaman ai jing kai ba ngai nang ni khmat ni sim ni kabu khamtam hani district ba kani driving school kadi sik ka barengkom begini sim ni kabu wan enroll ni jong mungkin wan kani school bang sha ikai khnang mo kan long jing to ya baro te Menteri Badai Peit Yakatanat Tourism ke Meghalaya ba Pol Lengdo Uong. Tang kitu ki badai hok ki ban yo ya ki jaka di madan bala penbet da sorkar hadin bala pentrekam ya ki benta jaka khendailat kum ka jakayat jat ka balat na kinong di madan. Uba Pol Ulaong kani ka kam ban penkenria ya kinong di madan kalayat shakmat bat shen lakmi lenti ba ensala ban pendam no. Welfare, including proper vending zones. Now, yesterday itself, I had spoken to the CEO of the Shillong Municipal Board, and he has given me the latest situation, picture of the latest situation, which is that they are relocating. Vending zones have been identified. Now they are going into individual cases as to which individuals will occupy which space depending on their trade and the kind of activities that they are undertaking. So, we are inching towards closing this chapter. And yesterday, I have also had a separate meeting with the Director of Tourism in order to ensure that we have an alternative plan in mind, which is to turn that area into hawker free zone and an area where only pedestrians can utilize. Well, sir, The process has already started. We should be able to wind it up as soon as we get all the details of these various trades, because you would understand that we can't, in one space, we can't have 3-4 persons who are in the same business. Okay, and then there are some other of these vendors who also say use sources of energy like fire. Again, we have to ensure from the fire safety point of view. All those are being worked on. so by when is it likely to get over? I can't give you a definite time frame but we are closing very soon, and we will make this fresh announcement, because our target was August 15, but the identification of trades and the names of individuals, this has taken. Uba Pol Lengdo Menteri ki kampen roy jengokai ulayat hu bakasor Khuborjylla kala penkre ban khot ngobha bongot ki kaitor ban penphu penpeng ya ka cherry blossom ban wan. Ulaong ru nalor u Brian Adams bon ki wei pat ki program ban penkhe embyang ya ka kam jengokai ha kani ka Jylla. Was a setback because of what some miscreants have committed, but I'm happy to announce and also bring to your notice that things are back to normal, and with major events taking place in Shillong in the days ahead, starting from the various CEMs of the various councils, EDC's meeting last week here in Shillong, we expect things to not only return to normal, but that the footfalls would increase gradually, and various shows are lined up. Cherry Blossom
is a major attraction, and Brian Adams is performing in Shillong. Alan Walker will be here in September. All of these events are sure to pull the inflow of tourists into. Kinong lambat ki dekot na lai tili kiseng ki ba kentup ya ka Khasi Students Union, Federation of Khasi Jantia and Garo people bat ka Nyautrap National Youth Front. Kila rakhe kenmau ya ka lungku snam yap balai jong uba Chesterfield thank you unong lam bala pendam suloi ke HNLC ubala syaksiat yap haka yengshong yengsa haki pulit ke sorkar Meghalaya haka step prangap khat lai tarik Nailar hajar arpuwe hamaulai kenton masar. Bursa nakalian ka HNYF Central Body. Nagbaburam ru yapi isang bahalang beper ke badan hagni kelempung jaka matunjuk Peit ba hi barok kawai barok ke badan hangni barok ke prinyus tat badan ni bahi ngasam perlok perjar barok adap da jing sokomen sa sisen pan habangi EP befilum kumni pelun yauni umat lum jing tep jong i humen jonga ane pen pau sisa adap da jing kemen ba songo EP pen pau ba klen ke jadin riu yim sya i maroi siap kan ya cakman ni kau ning siap pen pau ke songo yo blai trakin rat jingi belong Jesus Christ ba ai ngi ke jing start ke jing sampang mod ba penla ru ngi bengin poi ke ni ke caka kumbangi long kum ni mentah habede ba ke ni ke sngi ke mentah pen pau ke jing songo ru ya ke KSU FKGP kedai ke jing dap kebalai senam ke jing klat no jing elite Chesterfield thank you pam ka do blai akan mau Ban rakhe kemen ya kasngi lai luit keri India Independence Day ka Mairang Officers Club rengkat ka jinga trelang bat ka Eastern West Khasi Hills District Badminton Association haka khatlai tarik Nailar kila penlong ya ka First Eastern West Khasi Hills District Inter Office Badminton Tournament ha Indoor Stadium Mission Mairang. Ya kini ke lumpung ya ko badminton lawan play perda da Deputy Commissioner jongka Eastern West Khasi Hills uba Gideon Karmau Plang kumu kongsan haka jinga dan lang ki officer sorkar neki tenat terekam baper kinongkit kam ka Badminton Association bat ki wei ki riurang ba. Uba Gideon haka jingkren ula penpau ka jing sngo tenat bandon benta haka ni ke lumpung bat ula kitbok kit riang ya baro kiba wan ban benta haka ni ke lumpung. Ula kentu ban saya kisap ki pong bat ban penpau ya ka mensim bakelut kum kinong yale kai ki bala I kereta bat ka jinglong rang ba. Di Barat Jenai dari West President juga Eastern West District Badminton District Association di parti members juga Eastern West District Badminton Association di officers di staff buat bagi office member visi mentah bagi office Eastern West Inter Office District Government Badminton Government kalau mereka isyak benar kita mengenai program resmi pada district kita ya musnam ba live yang for district mereka mereka itu benar bahwa kini di musnam kita tidak dalam form yang
District Forces Station Permainan Penganyisipi menakini relation tangsiat wilayah urban IT yang office juga nampak District Forces Permainan hampir hall multipurpose hall atau second house di Indonesia welcome volunteer dan speaking di jadwal terbeling tervideo kan sebelum kita ada ke buat ada di wiki buat itu jadi setiap dunia rules buat dia kita buat sampai dalam video setengah dunia mengelola sementara tidak kaya antamnya pusat global menelan ini kita akan kiat di dalam video setengah Karib Hoi District Sports Association haka khatlai tarik Nailar kalasdang ya kalumpung 3rd Division Ribhoi Football League arhajar arpusau hapadeng ka raitong persya ya ka nongba mardon hamadan nongjeri. Ya kani kalumpung lapli perda da uba ransom setengah Chairman MIDC jong ka sorkar Jylla kumukongsan haka jingadon lang u Presiden ka RBDSA ba RB Shadam ba P Nongrum Vice President ba D Rentathiang General Secretary ba RR Makdo Advisor. Haba phai shakani ka jinga khun ban kini ya ka nam job ka jinga lekai habdeng kini ki arkun hun kala long shisha ka ba itnat bat ka ba shongshit. Ha ka bakut ka raitong kalala ban penliem ya ka nongba mardon da ka ar la iwe. Hadin kini ka jinga lekai ban ningkong en ya khun kar tiang persya ya ka kli umtro. Kaseng jeng kinong kayish iap mau kitrai kali bat nong bala haka jingelang haka khatlai tarik Nailar kilarai ban kentu da ki jingtho ya ka sorkar Meghalaya ban thaw ya ki an ban penem ya ki padba ban penyap thangan ya ki ya kani ka jingelang la penlong ha Bishops Hall Nongston bat la ya kran bat ya tai halor ki jing ba ki trai par mau kinong khayi bat nong bala ti mau bat tong siap ki ya kendu halor ka jing khang no ka sorkar ya kani ka kam ka ba ki imjak po la bon snam menta hakani ka jingelang la don lang uba mosklandar marngar unong aibut ka seng kinong khayi mau bat siap uba di Kharkongor President Stone Crusher Owner Quarry Owner and Workers Association ba Kurkalang President Truck Owner and Driver Association bat kiwe kila ai jingkran hakani ka jingelang tumbang thau jing khawai ka nai yin ye ka nai lo ikama ki tuni ko kana aba thau jing khawai ka nai yin ye ka nai lo ka we se ki khawai kan san mi myau mas mi myau Ketuk kena yang kena ilum tak kelaya, kilawat kekari. Kata tentang suban timur, seriam kompani mitrai tentang tang suban polis, wan forest, wan pollution, nilai kerap nilai deno, penilai terno. Mentah kecil mentah, kami dari perantia mencium senang senang. Sehatukan tentang kebetulan negeri dia. Dan hari penai Julai, kata kelai kuai, kelai kau kelai kuai Julai. Nidang yang penduk buat Polres, nidang yang penduk buat kinong polis, nidang yang penduk buat pollution. Kebawan yang tim yang lain nak mat lam di Polreskan, hapeng jo pusat Polres, hapeng susu ke magistrate, nadien kial di polis. Bas nadien itu wan kekamulan. Kata ketika kajian ti kebangi ni kendo mereka dijaga. Dan pakane kecintrai kaba mitrai kalong sisa, kecintrai kaba pensiun, kecintrai pensiun. Haru kata. I kembali la trai kom kinong to. I kembali la trai kom kinong sono.
I kemungkinan tray kum punya beliau. Ndai habagi tray kena kam baru ada tempori bagi tray London ni cha pasal ngin do ekaba. Wei ko timah macam kencang sekali ekaba. Nah kalau wei ko London buat kencang sekali buat timah banyo ekaba. Baru nalor kelati lakrok rumah lawan kali sim rumah yang dua kali ni jauh sekali ngio ekaba. Yang ini tray yang abang demi bang lawan yang Kahnyaw trap Aceh National Movement Ribhoy District haka khatlai tarik Nailar kala penlong ya kajingalang penrung dekat batamai hadongpo. Hakani ka singil adon lang uba don Roy Ksyar President bat uba Wan Tebor Makri Assistant General Secretary bat ki dekat na Ribhoy District. Haka jingkran uba don Roy Ksyar President ulapan pau ka jingkmen bakaseng HANM kala sedang ban KM kat ba nang yat kapor da ka jingrong ki dekat batamai. Kini kilai pongut hakani ka singi. Uba don Roy ulaya thu. Haki kam seng ki judon ki kenrum kenram bat kumbala saki haki benai balalet. Hendrai kum unong ya lambat mai jangka distrik. Udon ka mensiem ban syakri bha tang ya ka seng hendrai kum ju ya ka jat benriu baro kawe. Ngila nakaliang distrik kumjuk nakadupo sakil ngila ya persyang berwat lani ngila penrung kit kot thamai habdi berkat temri boy berway kidulang kit kot po riboy nadu border area Borni Jerobat datar sulti bhalumbang berkasi kidupo tang area jong sling area hadu po aku sakwe par kapor ngisa pedang yang masa ya belum pulang biang dekat kita berasa mau pindah ke border area. Tar kalau ada nak pindah ke pindah, dia berwan nilai pendet, scam, ini tu eki, abadi kita dekat jangsen. Ia kebangalan nak liang jongi ke isi kunti juga Ribhoy District, kunjuk jinakan lang dapat skill, nado kami kedua dram hasen atau Ribhoy, nak liang ke isi, dapat skill nilai persang berpui kejingan beli benwan dur. Ya kasen nomor hakasen kedon kejingrung kedon kejingni kedon kedon kejing jumlah bedong mah hakasen jumlah bedong ba kedon kasen mah kedon bomha kita ngintip rena kaliang jungi di Nailar juga H&M Ribhoy District ikwa belum pulang bomha ya kerja ya depan bah abdi kamsen tunjuk bencekri rib jet baru dah kejingi tip lang dah kejitu jemut lang om dah bangi penyeper jemut wei ngimkwa hiru bakayeng kenang yajian anis kemat dah kedua ram dah kena kelti ke bagian kita ngskam kasen nanis kemat kena kiu seprang karena teli habdi kam di pasang nilai uta si lakundo kita khat ke badangan pediang wan mi akadeng istan don kumbang laipo sapungwan kita kide ke ba ngenang ngskam hakasni ke bang pelong ya jalan ting kejing lang juga Ribhoy District hagi benai ke berwan hasap kembar nongi so ben kita khot juga jet ber kedang iet kita kuat kan dan kalang perkeseng jungi kencen Badak itu ki Khubor yang lapoi syakabakut tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.